Değerişin qirkeriyan dagirkeriya devleta Türkiye'de doh bendin rebendin evlekarin asayişi jihatibun armançkirin hem li kantona Cizre o hem jê li kantona Firatê nêzî deh bendin asayişi hatibun armançkirin o di van êrişan de jî asayişi îro bi daxuyaniyekê ragihand ku sê endamên wan birîndar bûne lê carekê asayişê teqezî li ser wî yekê kir ku ew ê ji bo parastin û ewlekariya li herêmê hêza xwe û tevgera xwe hîna jî خورتر بکن. چند روژن دولتا ترکا داگرکر ایریشین خوال دیجی هرمی دجوارتر کرنه. دو دیریشان ده گلک ریبندین هزین آسایش جی هاتن آرمانش کرن. بدأ الاحتلال التركي بتاريخ 23 كانون الأول. لسروان ایریشان ریوبریا گشتی آسایشی تکلدار ایریش و انجامن وی داخوانی اگدا چاپمنیه. داخوانیا لناوند آسایشی آل رقای کجالی یک ریوبرین آسایشی علی الحسین و هاتن خوندن ده ایریش وکا سوجه شر و بنپیکرنا قانون نامنتوی هاته و گوتن. علی الحسین دیار کرد دو 26 کانون رابندین وانین اولکاری جهاتنا آرمانش کرن و واگاهی دا. چار ریبندین ما لدرگین رین سرکین باجار قامشلو هاتنا آرمانش کرن. ریبندکه لسریا سرکیا باجاروک آمودی هاتیه هدف گرتن. 6 ریبندین لدرگه رین باجار کوبانی و گندواری وی بونا آرمانش. ده انجام آوانی ریشان ده سه اندامین ما بریندار بون و زیانک مادی آمازن لریبندان چکر. علی الحسین اشکره کرکو هزینوان وکی برپسیارین اولهی و آرامیه هرمیه و ها گود. إلا لفتح الطريق أمام الخلايا النائمة الإرهابية. هزین مال هم بر هر جور پیکانین سوچ و هولدان چتیان تدبیران دگره و پرگالکی آوادکه. آرمان جوان ایریشان تکبرنا آرامی و پرگالیه. ریبندین بونا آرمانجا ایریشان تنی دیجی شانین رازایین چتیان ارکدارن. امی گل و هرمین خواه بپاریزن. او ایریشین هوانه وین و ایراده من ناشکینن برواجی و امی جهر وقت بیتر ارکا خواه بیگ بینن.